na bon sawin Christmas dibai kum sang ni le som ni le kat Christmas ni ko mu thei na lai dinga patinin dam na e pi wa tu ni a hi mi za lovin dim se Christmas iman thei hi iga mai tu na hi le wang pha iki sawin mi tampi na chan zo lo ni ko chang hi ve ti iki gel ro chi din ama sapenin kan ti no nei Christmas mang no ma ai wa ma mang the kalo mixin hasina na to lo mi tampi mo Christmas hanom ta e ho to mang khom no ma hi wa nga ta sa dam mo ji amang the lo mi tampi mo alang khat ki na chun Christmas hanom ta mi pi na man jing la ya Christmas lam zon he kalo zong ke ki tho a Christmas chu he pa ai wa ma pathin tham ma na ding le hovin mun la ma hin jot ti na hi ti gel lo lo zong mi ong nei hi chi ki ka la chun tu ni hin e ho pathin tham wa khom ding le pathin choi an khom ding a pha phai chan hi pathin lo pi na ding a mang cha hovin lang hin jot wa tu ni a zong iki pa na wa choi lai sa wa Bible chang sei do wa tao nei man wa chu te le ama thu thi ingai ha di hi lo pi ka sa i chung che wa pathin phat the na mung thung hen ti ka tao nei tu kum sam ni le som ni le kha hi i to bang Christmas ki mang di ben ti chu kum bu la pa in ngai tu win kum bul chu anom thona ai wa men first quarter kitile April chan to bang chun ahong phan May lama panin lockdown ahong ki pan ki ne nak na chun a wave lin Joseph ai lo le a wave ha Joseph copy lin ho a chun he chi pha lai ta chun mi hem lung thi ma ki cha na panic ai lo le lung ha na jong a chun he chi ki ka la chun koi to ham kha chun nat dan za chum chum se a pi zen the ka lo wa he chi covid se he chi hi jong le nat na za chum chum ma zen the ka lo wa thi na za thi na phan no ana lo mi loi ga chu dam din de hospital mona ki po a hi wa nga ki zen ta lo wa thi de na a lo in na ma ki po mi loi ga chu alung jong ki op the ka lo hospital a ko na direct a cemetery a ki po lu za ma mi loi khat chu ganga ba tu ma ki pai ru ji gan cha ti ba ma attendium lo mi tam pe ma hi cho to bang chi ga ngai tu nei tu ni ai Christmas kum sang ni le som ni le ka na na de dam ta le na lu ma la bot bang ta na man the na lai wa pa ni sa lo ham wa pa ki sa lo ham tu ni pati tu a ilu na di wa hi chi long ti men ya to sin la ka no nei cái dòng tu chung Christmas manding đàn ni ko izat ham apa chung ka ki preparing ka lu timen cái ka ki hap sen cái ka ki pil khoin ai wang mi hem ka hi nai ka thu zo lo ni ha sa ka sa ni ong nei cái dòng le tu ni ai ki pa ta ba choi la ka sa ding ki pa ta pa tin thu ka se ni ti ka decision ka ta nào trong thằng ta tu ni ki pa na ni ko ai thasit na ni ko hi pon ai lo le tu ni lung he ni ko hi pon ki pa ni ko hi ki pa tai man khom di le kan ti no na hi ai le tu ni Ethiopia sun cha te ho ai se vet lo wa hin se jong cha te ni omen so te le inaun boy pun jong tunia chang che chu ai simin tunia Ethiopia chu hi le muthim la wa le mi ten khowa lo pi am ta ve muthim la wa le mi ten khowa lo pi am ta ve the people who walked in darkness have seen a great light those who dwell in a land of deep darkness on them light has shone Achumwa khowa lobi tak chu ang kipong ka. Ini contohnya isi dono pen tau sile. Abul lang achun ama bang masang laya aman ana gau saksa
Galilee gam lum ki ma ana ta sa chu lum muya hung lo ding khonong te le aman ai lo pi sa din hi Jordan ga tui khang len lampi nam tin vai pi Galilee mutim la wa le mi ten khowa lo pi mutawi mutim lam ka zing la cheng te chu achum wa lo pi pen ko ang wa tai pati ne tu sim do ibon chao ne tan pati bu ta em hi chi tu ni ai se do you to be le mutim la the people who walk in darkness have seen a great light mutim la va le mi te chun khowa lo pi am ta be Christmas dinner message kidak ta hai. It is a wonder message for Christmas. Na, it is message. Tim kau pa Isaiah tu si meten sekat kalang say ama saya pun kada say kan. Tim kau Isaiah hi the prophet of salvation who hinna kipana tu pa say pong tim kau tiap ni. Aji tiap le Krista humpinting ama kum zasagi masama BC 740 la dunga chu hichi thim kau pahin Jesus Krista humpinting tu anase. Before Christ, Jesus pin masang. Na, tulain leka Simon. Kihet diu kat chu. Lesi tiwai pudan ho dong sana chu assistant pastor para say katan. Jesus Christ is the center of history. Christ is the center of world history. Vanoi lesi tusim alai lumpen Jesus Christ. Itu jadi yang ditire. Jesus Christ pin masang kum ho chu before Christ ya. Jesus Christ pin masang kum zasagi dona chu thiem gao ba na se. Ai la tu lai history sunon. BC amang nok tapowin. BCE atitan. BCE chu ipya long form. Before common era. Na, before common era. AD chu CE, common era. Jesus Christ amin kisay kalau na common era in say nam tani. Jesus Christ apin masang kumo kisintile before common era BCE. Eon wang pakai Krista ta asana Jesus Christ ai ji vanoi tu simari nazam alailung a central ahi di object na ju before Christ. Jesus Christ pin masang tu su ojo before Christ. Jesus Christ pin lo para kumung chi su tu ni ai edi kum sang ni le song ni le ka. Jesus Christ pin zo edi in the year of the Lord. Pakai kum eho pa wa kiseng keng nanal ka sa di cho. Tan sum ham ai lo le memorial stone ham ai lo le jubilee ham mo ke on teng le miloi kan asai khel ji nei. Pakai kum sang kat jatu som ngalet kum alo le pakai kum sang ni som ni le ta edi ki pakai kum dinai eno domini kapakai kum in the year of my Lord letin pa na in the year of my Lord hin chun thiem kau pa hin hu hin pu hung pin ding tu sim hi dunia isei now text masala Isaiah bung segina chan som le lina chun nunga tinga kuna chapa hung pin ding hi amin zong chu Emmanuel ki sadin hi hichi metin bung kana chan som ni kan na chun hichi quat abol nei thiem kau pa kama ana ki sei sa bui lum na ling chun nunga ting Miriam chun now him pomintin chapa hinding amin chu Jesus kisari nai hichi Jesus chu Savior na hu him pu tinai Jesus hu him pu tinai ai chu thiam gao pa isai bung ko na chang bung na sun eho dingin chapa ka dei ki pingin izini mitile eho dingin now sen ka apingin chapa ka dei ki pingin Alin ko watune na vai put na aumin ama chu amin zong tumok tim wonderful counselor ayole kidang ta
Thane ta I lo the ton sort me pa eternal Father, Prince of Peace, Chamma len pa. It is koi ha pathin chapa. Pathin tai lo ni chitai ke to ane ko. Hey, it is ba pa kung sa saki masama ana se. Chuteng chapter som le khat na chun Jesse pungula konin atoi khat hung don do dit ai. It is chu len lo pi ta hung ni nahi adi nahi. Chuteng mun tam ta the Holy One of Israel tin dom. Tin ba pa isain an sin mun som ni le na pa len. The Holy One of Israel. Meeting Israel te meeting pa. It is Jesus Christ ase nahi. Ale tu ni tu piwa. Khova light. Bible light, I don't know what I'm saying. It is a metaphor centered to our celebration during Christmas. Nah, Christmas in the light. Zachom kopi sungian lang, in sungian lang, hoin hian lang, mall hoin lang, I don't know shopping complex hoin lang, airport dungian lang, I don't know chom kopi light hoin lang. Christmas season thing the light ahi thei pe. Christmas celebration adina light tu sungayong obumin kumdam sa katam so sengsen ki bola kisu toy ibola na mete hiti light hit ki pana vet sa cho Jesus Christus aban man pen se ne hiti light ayole khowa ki tin ki pana vet sa ta hi ja so John Gospel in tunia is a new Gospel zonin, kipara tu pa sun zonin, pakai Jesus Christ introduce about that. Adam hosa sangan zatsun ni. It introduce orang tile, ama cu vanoi va ai. The true light has come. Atinai, hiti ama acu, ama cu. Ama chun himna omin chun himna chun mihem va ahi chun va chun mutim la hin salvain ahi mutimin anhepo dunia hi itupi wa kasi ina dinai kalung timam kilang kale kasi mola kasi do American theologian pastor Presbyterian theologian and tu lai ta dam na lai ale kasu tho sim na lo ta hoi ta ta Timothy Keller a chom na Tim Keller le ka as in Hidden Christmas, the surprising truth behind the birth of Christ. Hidden Christmas. Ibola tiam tile hiti Christmas hi Christian hodingin abun pana introduction sentence ne. Christmas hi vanoi Christian hodingin Christian zau sitting holiday. Na nikotin ahi. Holiday nikotin ahi. Hiti bangsun vanoi secular word adingin secular measure secular holiday. Sutini ahi. Hibangaju mandan zoni different observation. I don't know different celebration ni umene. Holiday amang tejun patin nikotin atin na patin lopi ni ngamangon. Holiday amang hojani tiwang tire apan najong songnai secular Christmas is a festival of light, a time for family gatherings and a season to generously give to those who closest to us, to those in greatest need. This is a party. Just a parliament. Kipa golnok gol pa, golnok na, tinggal na hon sports aman pa. Alo le kopi sunga backup kanin party aman pa. Miloy kacun bar so bojing azam Merry Christmas. Banner atawa sunga sudon nahi. Party ki bol nahi hai jo. It is a secular way of celebrating Christmas. Mandastani. Hidden Christmas at young because of the commercial indispensability of Christmas, it will remain with us a secular festival. My fear is, however,
its true roots will become more and more hidden to most of the population. Like I kicat om nakat cepat tere. Gono mami naman ding, like ho tu pita ta kiwading. I know a celebration decoration nanta ta mina setting. Wedding at ahoya hoiding, gathering party kiboding, tilpanam to kibod holding. I wanna the true root meaning to sumila anam kazi. Is it a hidden Christmas? Western world as Christmas celebrate kiboda. Kumizat ang katobsa bol zone ng situation do. Hida suka ngai ko na ile tourism Christmas iman nawahi a central pantry da humpin Christa ta. Ayo wala a decoration na til azem hoy na til bol ho, veda hoy na til bol ho, khopi sumizet dan ho, lampi insung ho insung. Dito tu piso ay kawala. Christmas meaning dita isumil khate. Jija to hidden Christmas. Eho kama jom si chung nai che hita to. Aji ji pyam itre ki pana chuman ni nahi. Nila chun chang pol bu noya khuchi ei chuin lekho ki bolin ai mi ki pana chu reality hai ki pana atta pa. Ain tu lain hoita tai in ki zemin hoita tai decoration ki bolin hizong le ikipana chu Krista ahi kha lawahi le Christmas meaning chu manghati dibaja tuni kasei lo mone izia chu ama chu na seita na ka kicha chu ipiamiti le Christmas abui al azum Christmas roots, the roots of Christmas. Jisu Krista wanu huhin pudinga humping, ehodingin nausen kat humping, japa kat eki petawe. Hichichu dunia lupung kat bumi na chansom na kana vantilin kelngoi singho koma tunin nang hodingin huhin akat apitai amatu pakai Krista. Pakai Krista pinia, ama pakai dinga, ama huhimpu dinga, kilakha lawa manghol dinga tu Christmas meaning tu di alawa he. Ya tu meaning tu hidden Israel mangta he. Ayat tu meaning khat na dinga tu mutim tu ipiha. What is the darkness? Bible he mutim ki saite na niya saiken the. Motive kana to darkness point to the simple fact of human ignorance. Mihim het na asam. Adi kelo ayole apa het kelo na umotu ignorance. Tilpa het kelo ayole apa mutetalo ignorance ayole hichotu mutimpa te kai. Zudate ni chun. Zudate lungela zudate concept achu. Hiti Torah pathin dan pi mosi dan pi Torah le tim gao ho le habusut chang zolo hepalo nami te to people in the darkness atine ani jong si ai na am ho ge la chu darkness refer to the Gentile world judate ho concept ma chu judate ho lung ge la chu Gentile ki ho pot chu muthi mi te ya ena ko wa Itu tu sudah lunggel lagi. Aji cikam dile, ehon jom tuahi mission nai bolte gam tim gam ari kiti tele gam tim gam darkness tu ipya kipa na tupa tu nai do namun. Pakai Krista kipundora, the revelation of God has not yet revealed to them. Cicu mutim ini, cicu kak nai mutim kak nai. Hija tu solta Paul in 2 Corinthians bungli na changli na hichi Bible chang ka sei tam loila kan he hija tu van noi patini na mo tu a he na walum midu asu chona patin ki phun do na ki pa na gospel chu patin lo pina chu amu thei lo we hija tu patin lo pina mu thei lo patin het thei lo ho tu darkness. The God of this world has blinded the mind of the unbelievers
them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Who is the image of God? English as a name as a dish. Pathin lim levela humpi. Pathin amata the image of God. Mihim tela humki pung pasu. Amu telo wa ahet telo. Hitimi tetu mutima umai. Ada tulai India kam konteks ay ho kama mutim India kami mutim ahi nahi. Aji jibang dile tulai Hindu va ho ideology ay lole Hindu va ho philosophy sikana Facebook dung ay lole WhatsApp dung ay lole newspaper Amazon ki hamu ma jeng tanai. Ibole me dile Hindu ho konsep acu ipa. Ata sanaju founded in a mythological story. Dia tu dunia kasih do, betul. Historical fact, history versus mythology, myth. Historical fact versus myth. Ada history versus Ramayana. Nah, Ramayana. Adi cek nama di cek orang bagai boy kat itu. Itu tu cek kat kamu nahi. Alexander the Great tulai aji India ka Hindu va hong hat pana history rewrite hi ko ta to dunia chi bol ka se dom tida kham tha le ka sim hon jong he du ka de history ata rewrite ki bol ko ta ki bol ka mai ta to it textbook ho hi all around ki hiya history ka le Alexander the Great to see me history hi to. It is not a myth, it is not a legendary, it is a history. Ama this is a tumla kita nasu tire copy, Bible ki says tire copy. It's a tire copy, Great Sea, Mediterranean Sea panga umhe. It is sea panga copy to seas attack upon the ngahi. Bailam tena bol zogilo. It's a full fort hoy nakisay. Chu tên là tuy khang lên chung ông ấy ra chu hi chi alun na ding chu mile kat hi just 1 mile hi tuy khang lên chung lei ado tuy khang lên chung lei ado mile kat lei chu nis 3 months Fatum history record that chu Fatum luna hi chi mile chu asema hi chi lei chu asema a China chu hi chi copy chu lut ekakabo la itu kopi itu alu, si sabot. Ayat dua ya, lama Hindu wa ideology honi tiket kantor. Alexander the Great one we pumping the same the great atimil. Keho gama Hindu India Ram tu aku piso. Ram ila sepai Hanuman Mansan Ram setu nehwa. Sri Lanka le India ki so manna ko tui kang le ni so chiki ka aku mile som tum atim hi chiki ka mile som tum ko within 5 days a tui kang le chu le ya to he. Do you believe ita sandi le ai chu lang ka na pathi le ya ti ta san ya chu di di so no ho concept ma chana ya chu Alexander the Great chu mi mai Ram chu mi mai po lang ka chu pathi le hi ta a hi so ne pathi na di na chu mai so tum sa le di na chu ninga nga lu lo di nei just 5 minutes along asa chai the ya chu dunia ka ga se do no chi bolan eho kam zong hi motivin eto matai history le myth kam hakan telo dia tu igam sumi all la hichi ewa thundiwa mai hichi motiv stunin zong vanoi mutam ta aom jing nahi ki pana thupa Christmas izate seyong le amo kom thum the lai lo ata reality amu thim gam eho to ki gam la lo cha nai cha Indian Island lo ipya Indian Ocean Sentinel Island
sana vanuin hitigam ku the most na unreached mi hem belu thailo namuna het so tu masana sun American missionary kada gawa lu ni na hile ahingi nong kile po anak tao meron sa tayo news in lamasune hitigam ma chemo ko ta ba iga ngai tuale mi hem leisi dang mi to kikiput job nailo amo population nong ku decrease che yen so tam talo ai mga vanoi ho to kikut job nailo kikut job nailo ai ama pon chun patin tu balu ni chu ha sama aje jom so muthi mai tu ne muthi mani na darkness refer to evil and willful blindness adi chu he ahi mga ki he mo sa te Jesus Christa chu pathin chapai vanoi hu hi puai ya veldam vai pisata ai banga ta san nom lo ki he mo sa te willful ama lung chapta they lo reject God willful blindness pat lo zi lung tim set nom zi apalo zi ja jo zonin asena saniti asena hi ama chumuthima ahungin ama chuwan no ya ahungin bodon bung kana chang somna ama chuwan no ya ahungumin chule wan no hi ama na se mahi ahin wan no in ama an he phapoi wan no in ama adon poi chu evil aji cha nexa bung thum da na chun vele hai ibola chu hiti chu mam tile chule the mo chan nau chu hi chi van noya va ahong ina hi bangin a chon pat lo zi un mi hon va sangin muthima dei zo nei i je ni mi ti le a chon pa lo zo sin va ahoi a chon pa lo chu ki so sal khan te tin ava chun ahung zong ahung zi po be a chon pat lo nau su sa lo khan tin mi chon si kai til pa lo bol kai ai lo le mi pa lo kai ti hi kilam khan te ati len ti chi wa su ade ko willful na ta ama cha ta til pa lo bol no evil bol no alo le chon si na kha no jo chu muthim ai muthim ani na chi ai Hizya chu many will reject the light. Va chu mudi wahi wa ata san lo di wahi. Zoni na seitan ama chu mahomi tela hongin. Ama va chu hijmi te chen salin. Ahilla ama honi chi va chu asang ko be ati. Zudate se nama. Farisi ho zudate ho pa lai chu farisi ho ni ke wa. Zon bung thum na chang som le ko na kasim tan zon bung som le ni na chang som thum le ko pat som ni na chun vele chun aman am ho mit chu a chok sa aji chu thu ta he the do ni wa thu ta chu la munga la hi wa ta san the lo ho ina thu ta ki sei jing la pen tha na thu hang Bible thu ni ki sei jing la sang no lo ama di ma a life changing transformation di the lo chu na transform ni lo chu muthima om na lai dunia ina le keila lo muthimi the hindu ho ka se na se ho dinga gam na se mai the e ho chiwang chu kai sam poi ki mai the ai wa ma dunia I chi muthim ni na pai nang le ken jong in ai mai the tu nim pengai to the hi chi muthim hin nang kom jong chu asal wa the le dinga mon na ngai the 19th century pa lai 18th century khani the era of enlightenment vanoi thu sima history era of enlightenment ya 18th century ke 17th 18th 19th century liberalism hunglu ki pa nai theology simon ai lo le vanoi thu sima liberal theology modern liberalism ki pa nai
Israel tu mihen ter poi pima mauzi pai tile pathin thu sun singa sim singa la ama Jesus Christa tilkidanga bol hojong muthowa. I believe he raised from the dead. At that time I believe his resurrection, but I can't believe his virgin birth. Pathina mina tu mithisa athisa thoki theile nunga thinin na bop diam se thilha sai lo pathina mina tu ai manga ama ideology logic point na tu mithisa tu thoki thei mai thei nan te ai manga nunga thing sel virgin tu ki now thei now virgin birth to argument so ki argument kada sei kata ni eho bang suma theologian min thang khat jong phaya theological institute khat ami hile tu chana mi hil na ale ka busun na ka a critical study on the virgin birth of Jesus. English adi je puklan yang sa amazing critical study hai tin so hai ai ba na mas na doubtful asi ibolinam tile Matthew bung khatna chang som ni le khatna virgin kiti Greek Septuagint as virgin kiti na kisi khazia virgin kiti hi ai bang a Hebrew original chen na chun Isaiah bung sagina chang som ni na hon nunga numei khang dong nunga atipoi numei khang dong ati ita sa lawai le tulaya New Revised Standard Version ham ai lo le Revised Standard Version ham kun vele kun version as ati lo so young moment ta ba ai ba Hebrew ho context a hiji Bible chu koi odan le masalan te Hebrew assembly chu who are the recipient of that Septuagint Hebrew ho pathin dal na ching ho hi ba chu ai ba ma ho le ke lo ba chu virgin khanin nunga thin khanin nawa ho din chu pathin thil kirang it is a miracle pathin tha ki phone nai ata san he ama ho ko chu ai ba tu la theologian ho tu la pathin tu say Bible ko le say ipya mere professor hit the whole virgin birth thing on ta sam jo ta lo chu chi chu 19th century ram ki pa he ja chu ibola chicken say ko ham ni le Emil Brunner mission tu ka say te le Emil Brunner tu ka say ji nahi email chi diwa Emil Brunner in 19th century theology summarized about na chok cha just one word unbelief pathin tha ta sallo pathin thilmo de ta sallo he is so unbelief pathin nahi aji chikam dile abo ho khang la ya theologian popular ta tu ai vanoi theological institute academic hall a kya se ma radal Bultmann in Japan New Testament scholar aman na say to mythologizing the pages of the New Testament nunga thinga kuna chapa hungpin ti hoi ai lo le pakai jisu tui chunga ke ma chi ti hoi ai lo le ipya chang ha phenga le ngania kuna mi pi sanga na ba pai pe som le ni kidong do ki hoi it is a mythology so let us demythologize the New Testament cho to bang chu tulaya darkness ami yesun Presbyterian theologian R.C. Sproul chun American homa ai pakai jisu tu sim asna asena his birth from dust to glory the birth of Jesus from dust to glory leibuya kana loki na chang Adam chu leibuya kuna simi ai ma Adam du kha pa Jesus Christ ai ama chu loki
Vana ko na ang kipan. Adam tumesi na ko na kasi may so sa polin sa ita na yaman to sa Adam tumesi turbo na kasi may turbo ya kasi may ay bangin Adam ni na pa mihim buhim na pwede pa bangin vana ko na descent na vana ko na hukum. His his life begins with miracle and it ends or begins again with a miracle, and in between the power of the living God is displayed in and through him constantly. Khát bế thấy luôn rồi bên phá tina ama hin ko chu miracle ki pahi tim ki da hi athi da jo ki da ne atho ki da jo ki da ne hizia chu ama ahi pathin lopina. The power of the living God is displayed in and through his life. Ama hi kwa it's a display. Dia se tu tak sangai. Itu tu kita suka ho, vanoi mi kohetna, vanoi intellectual na, tulai modern intellectual, ayo modern academic intellectual, modern theological academic intellectual acun, virgin bathroom tu tak santai dong mai tin. Ayo wale patin tiu kita mula tu tak santai dong mai tin nanti, ayo kecila acun azawale mutim, darkness itu tu ini. Christmas ki mandar hoi tulai tukang ngai tozi nahi le oh Western ka maki boldan ho tam pi ko pi tawin e ho a original amang tanai ti ka sei do nong ka nahi ni bola ti ka sei do nong mang le Western bang ho chu individualistic nahi nahi ne ho don kham ki ti chom ho ade ma hi thei talo decoration tu pi ta hoi ta bol ho kwa mo dinga aba ho best to ta ni ai din mo so ai wa ga kai ko ma ga len ko ma lam ko ba tai pi ni ko rum ki ta ja lam kom la ni pu de na lam kom la ni pu de atin ni pa an ko so ho ani pu ne ija cha mo dinga Christmas tu light and decorations a pi pen mai te nam te Tudia ama ho bolai bolwa, hiji tu pi bolwa, ilen hom ho diminizing na, hom che ta, ai lo ale isane hom diu jong ha sa che ta, hobung kon chu Christmas ni ko je malo an kong so hom te talo, Christmas nung kiman pagdan origin nung vetlem, tulai theology emila ka en, atam ka en pan ba, jika de ko Krista ku ide. Christmas kan Krista ku. Rom kopi a Christmas un kiman pachu edi jatumle. Idone som tumle edi jatumle som tumle nga som tumle ku kham done. Hichilaya mas Jesu Krista mina loithe. Mizawan loithe. Mas ki loithe ki ne kom ti ne. Jesu Krista mina an ne khom ti cha akipat nai chu ale dunia hi loi ka chun hoi hoi ta zel na dinga ho bung sumpi do ho sa ai bang an ko so ni dinga ho so ma ki bang ngai ko ki ti yam ki mai so chi ti ka bi ya le Christmas i man na ba ano thi ni dinga chu ne khom so ano ba mai pi pa ka se no chỉ cho ông cái phận này bộ này ít cho tu lại ibola ne công làm trong tu lại thì làm ra trong nikat bộ cái mang ta ai lo cái copy này đâu mà ông họ thì sẽ chân nikat trong chim lôi ông ta chỉ là tu của mình theo dòng bà không kịp để ni ne không thì cái tiếng những ngào chặt điều nào tu đi cái không là gì đấy ông ngào chặt ta lâu mấy thế ya tu ko mi trial basis a ithao no wale kum ki to le ni ge ne complete a Jesu Christmas kum kana khat me bo hung ai ki pa ta al kum ga so khom jong hi it is a meaning of unity na in sum khali ke ti ve sa nai it is a symbol of our communion na ikipum khat na exciting
in sung ka chun anane khom ding mong he hi ja chu pakai se zui hon pakai do ha na ti sim som hi ja chu lak fish ngai dut an kong ti an se so pakai an zon pakai an theng zon sing lang ko an ne ko na man ji so ji ki ngai dut pe sa ni he chun tu nin ka su te ho muthi mani na ka se chu hi chi jeng dong chu pom the ka lo Krista kipana di mong lo gospel Bible la choi tho Bible la sim tho Bible la he tho Jesus Krista pen la Bethlehem he ti la he tho o apen kum jong he tho ai lo wale atu sim ki man dan jong he tho he ma tho ai wa ata san le chet ta san lo muthi mai ai la tu ni ani na dinga ka se do no so What is that light? What is the meaning of light? Muthi mi say tawin, toy he khova si ka. Va ki ti ding le Hebrew ho context ajun Isaiah thi tawin va khova ki ha mane nai chi chu. Va ki ti pathin to te ka hai. Urdu Arabic ajun nur ki ti chu. Muslim mo mina nur ki ti tam chu light. Punjabi asum ek nur na paida kita rab de sab sare zakat la asum ek nur na paida kita rab de sare zakat le se thile sunga thilum zo si mi he hoi zong le va khana kuna pathini na se me ti zong va chu pathini Jesus Krista amata tindoi se text thousand nuru ki der zon bung khana chang khana sun va chu ama chu hi khana kema ban moi va ka hi koi zong le kema kan min ju ya chu muthi ma cheng lo ding ai zon bung ge na chang som le ni na I am the light of the world kema ban moi va ka hi koi hi zong le kema ei ta san chu to those who believe shall not walk in darkness muthi ma chen lo din muthi ma chen lo din ahi hi ja chu hi ji ba chu Jesus Krista ahi hi Jesus Krista ama ai zon bung khana chang lina chu chang tung na chu ase pan ta nei chang lina chu che ai Simeon thiên gao thiên pu Simeonin Jesus Krista Jerusalem hawina puyaung chon apomina he ti na sei lobung ni na samsam ni ko na pachun kami tain pakai na mi huhin na chnei musa tai kami tain na mi huhin na chnei musa tai hi chi valobi Israel te lobi na ning ati pakai Jesus tu ko mahida pakai wahida isi tiempo pai sei hiya chana so hi lumonga ki chol do di kai tai mi tapi ama masanga hon ananga uben mesia humbin sananga uben e holen komla malai pilepu mi masahon ananga wa anachan zolo anamu zolo mulovin anamulin taune ai wamen Simeonin wa tasanan na main amumani nahi nakuwa lo pi chu kamit tain kamutai tun na so hilung mo nga cholo din kay tai nawa lo pi van noi wa Israel te lo pi na din chu ati nahi Jesus chu khoba hu ama chu fa ai tu ni Christmas ahidati tahira Christmas ahidati ta amount to Christianity ahidati ta to understand Christmas is to understand the basic Christianity Christmas hichu gospel Christmas hi gospel hum ki phone ki pat nai aji hum ki phone pat na chu van din ke wal chi ko ma na ho din ha chang pa ki pa da ki chahiun na ho din lobum ni na chang som na chun ki chahiun na ho ding le mi zo
na ha chang pa ki pa na tu pha kai po pi nei ve Jeremiah ti le tu ni hin David kopia hu hin pu Savior is born hu ima parapin tai ama chu pakai Krista hiya tu Christmas meaning di ta chu van tin kel moi chi ho ko ma se hiya tu Christmas hi gospel ahe hiya tu Christmas ahi di ta he tu Christianity ahi di ta ai kan khowa chi piam ti setan khan na ring chun khowa chun hinna api nei as light gives life now pathin hit light to nur to pathin nei pathin chun hinna api nei ama chu hinna ma hin chu le hinna chu mi him fa ni chang na ama chu hinna awin logos ichi tu cheng hi logos Logos itu like tama logic, nana understanding. Ama itu the logic of humanity, the logic of human philosophy, human understanding. Ama itu hina awni. Anina chun hitikowa chun tuta ilmu sakhe nahi. The light shows us the truth. Kali ko jantil headlight ki baat ko rahi. Headlight ni bola kita ambil kile lampia hello lampi su ati lo muthe ni ani ai lo pule hello ben le na headlight se ta na mile bam na ta kha ke ai lo le call ko to na thai muthe ai lo le lampia som ka ta kha ke ai lo le namasara gari dan khat mi em khat gan sa khat na ta kha ke light aum ji chun adi chun muthe he chi light chun thudi Tuta apong ko ni kisu. First John bumana changa pachangina pathin chuwa hi ama chu muthim hi ampon ama chu tuta ki phung to hi. God is the source of truth. Pathin nei te Christian nei te chun tuta bo he. Tu lain ka sai ta hi absolute truth kiti om tapo relative truth kiti tunan koi mak sei nom tapo ai wang pathin hemi te chu thuta di dei he chu thuta hi adi la pa adi ta muthi ma om te chun adi pa chum po vi nahi muthi min amil su cho te chun ata jong chu athemi na sei nahi ani Krishna ni ala muthi min kalo di nahi wa chun ata pa na musa ni ata pa na sei do atumna chun khowa chu ba cha hoi nei ibola chulai light khai ram ibola light decoration ibola ham it beautifies a hoi sai ni chu khowa chu ho kai pathin chun hi chi va chu hoi hi chi va ute chun ki pa na acham nahi light gives us joy na ki pa na pi nahi Ibola Diwali tingle mean light about ham. Ibola Christmas tingle light. Ibola about ham tingle. It is a kind of our joy na. Iki pana uvetsa na kata hai. Iki pana uvetsa na jadi bola hai. Iki pana tu Krista ikan bola. Light va tu ipi hinna omene the source of life. Jesus Krista ama chun hinna omen ama neken hinna nei diwe aban ama chu thuta oe hija chu koi hizom le ama ta sana chu muthima umlo di nei ata pa cha tu de di athuna ama chu ahoi pe pathin chu him to te ahoi pe beautiful ama ahoi sia chu hitia ahoi na muten jisu hoi na muten jisu me hoi na muten pipa achang nei that beauty will give you joy le kasim lui ho ni hetiu kata san poem khat anamin thama John Keats kiti na su kenong ka leo lai ji kanong me chi kha me a thing of beauty is a joy forever na a thing of beauty is a joy forever Til hoi ki mo chu, til hoi chun mi ki pa sai nei. Na, til pa beauty kan mo chu
apa cara ham. Ibola sumdam bini kai hewa leichon dinga pa cha ham pa cha chum pa tem le ahoi ne hi chi ahoi chi mu tem ni ki pau nei ilo ham pa te ho ki pau ham i support pe lo ham le no te ho pa cha le bo lo i support pe lo ham hi chi pa chun mi hiam lum ahoi sai na a ki pa sai nei ahoi chi chun na. He has to do a thing of beauty is a joy forever. Jesus Christ hoina muten Christmas ahina ina ahoina wa hoina muten ki pa chamkim joy forever. Ani iya chwalo ki pa hem pakai hum joy to the world the Lord has done. Let the earth receive him. The people mihete to receive bolon hiti ki pa to receive bolon hiti le nen ko ki pa san to he achai na dingen hiti ko wa chun nang hin ko a ipina hiti ko wa chun nang hin ko asal ba ta nang hin ko a lukita awa chu mua ama ka awa chun nang ma asal ba do ahi ai tinai to Isaya bung sambung na changkang na sun todo in salwa ta la si chu na ko wa cho hum lung tai pakai lo pi na chu nang wa chu na hum lung ta hi todo in turin hi ji wa chu na chu nai lo hi ai le todo in lang salwa ta efesi bung na changkin na sun so ta pole na se ni nang ho khat pe chu muthi ma um nahi tu bangin pakaya na hitabe khowa cha te bangin chonon aji chu khowa ga chu phanna su si chon phanna chule thuta ahi ati nahi you were once in darkness but now you are light in the Lord, so live as children of light. Now mutima nahi ai bang Krista jalan tu wow nahi kawe hi chu khowa cha te bangin chonon hi chu wa hi na ga chu good apa body and in a right to the body awan truth good right truth awan kita cai ni ka first Peter pung ni chang pung na chun so Peter and hiti na say nei muthima ko na wa kidan ta suga lutinga na ko pau phat na chu na pondo thezing di bani. You are to declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Và kita na kaulut pau ko wa chu musa din thong lo din na ho na ko pau because you know today it's a motive na ko na ko na ni motive la wa le mi ten ko wa lo pi ko ta we sehidin sahidin zalin from there nama motive asal ba lo wa he ka chu lo ni yesu tunin ko so kiteo i Christmas manaw kum samil so ni Christmas message sa na za do he tam le pin za sa hi mai the te izong le patien hello life long long chi ko ko hena sa willfully blind ki how le ba condemn chi mo sa na ni he sa na tu tho do ta na wa salwain patien lo pi na chu salwa le dom sang in patien nang jong na mang sa la muthim kam salwa galili kama muthima chenten muthim na to chu Jesus Christa wa jun patien lo pi ka pu lo ne nang le ken no chu pu wa lo it's a bit statement patien e ho bo chao patien bu ta hen